Samachi Chimikuna. Samachik shimikuna. Ñawpa imashina kawsakushka mawka kawsaytaka surkushpashi takshina sakichik. Chay kawsaypika allilaya rikurishpa umaq tukuylaya mapa munaykuna shamushkatami ruraq karkankichik. Kankunapak shunkupish yuyaypish musukyashpa kawsaychik. Tayta Dios kushka mushuk kawsaytaka churanata churarikshina churarichik. Dios Mari kashkatata willashkata yachashpa pay munashkashina kashkata ruraqkuna kachun paypaqlla kachun mushuk kawsayta kurka. Efesios 4:22-24 kama. Tukuy punllakunami aqllaykunata ruranchik. Chay aqllaykunami ñukanchik kawsay imashina kanataka rikuchin. Imashinashi kanman kikinpak kawsayka Dios yachachishka Dios munashkashina imatapish ruraqpika imatapish aqllakpika. Kay uyarikunapika rikushunmi ya Diospak alli yachayta mashkana kashkata punllanta ñukanchik aqllaykunapaqka. Ya Diospak alli yachaymi punllanta kanpak aqllaykunapika ayudanqa. Mayhan kikinpak kawsaymanta parlay nikpika imatatik parlankiman. Kallarinki chari maypi wacharishkata maypi wiñashkata parlashpa. Kallarinki chari kanpak familia ima allikunata rurashkawan umayman rishkamanta. Casado kashpaka kikinpak warmita imashina riksishkatami parlankiman willankiman. Kutin manarik casado kashpaka imamanta manarik casarashkatami kikinka parlankiman. Yaya kashpaka kikinpak familia mantachari parlankiman wawakunamanta chari casarishpa parlankiman rikuchinkiman. Mana kashpaka kikin mayllapi trabajashkata chari casarishpa parlankiman. Kikinpak kawsaypika ima historiatik tiyan ima parlanatik tiyan. Tukuy kunallatikmi ñukanchik kawsaypika charinchik imapish pi mana yachachun munashkakunata. Kay tukunmi manataq kanka shanishka lugarman kan imashina chayashka. Mana llakichisha nirkanki shinapish llakichiskanki. Manataq may karuman rinata yushpapish ashtawan karuman pushaq aqllaykunatami rurashkanki. Kan manataq achkata paganata yushpapish achkata pagana aqllaykunatami rurashkanki. Llakichiskanki hintikunata kanpak krishkakunatami llakichiskanki. Fakishkankimi kanpak ari nishkakunata. Imakunatami rurashkanki kunan chaykunata anchuchisha laduyachisha nishpapish manataq pudinkichu. Shinakaqpipish alli willaykunami tiyan. Kanpak historiaka mana tukurishkachu. Mana yallitik chishikanchu kanpak historiata musukyachinkapak suktikyachinkapak shamuq punlla kipa punlla chikanta parlay tukunki. Imatachari rurarkanki mana kashpaka imatachari mana rurarkanki. Kikinpak kayaminchaka manarik kishkashkachu. Mishanakunata charinkimi alli amigukunata riqsinata charinkimi chikanta allita rurashpa kawsay tukunkimi. Ya Diospak huyayta kikinpak kawsaypi rikuy tukunki chaski tukunkimi. Kay kamak kawsay imashina kashkawan kushikashpa mana kushikashpapish Diospak ayudawanka kanpak historiataka musukyachi tukunkimi allita imata mana pinkashpa hipa punllapi parlay tukunki. Kayshinami kikinpak historiata musukyachinaka ima musuwan kallari. Punllanta ya Diosta mañashpa punllanta ya Diospak shimita rizashpa shuk mana allichishka problemata charishpaka shuk kunakpakman rishpa mana mitsa kawsayta kawsashpa kikinpak iglesiapi mana kashpaka kikinpak ayllu llaqtapi sirvishpa allimi kanka kunanllataq imallata runata yuyarina shinapish ama yuyashpalla sakiri imawantik kallarina kani. Chay ñanpi katishpa shamuq punllakunapika ñuka kawsaymanta alli historiata parlankapaqka Misión Chaski Uyachirka, Samachik Shimikuna, Ashtawan Yachangapajka, correo electrónico misionchaski@gmail.com mankishkay, Pagillata Guyashkamanta.